Ring you look the countable and uncountable nouns like chiro. Lopsen shiwa the chidang you count las the ABL the mayana tangatsi ola kota chatsi lo kotra countable and AB kyogi chatsi kashila the nika ken the mambot lira. Di karitongore gensirta tangatsi yu gyo lajra. The uncountable nouns lana tangatsi me yogi means letra. Then I say noun the nouns lan manzi kasha to ata samal chunji to na che. Then thambodla read this conversation. Conversation ana karimbe limo ba mini parai na re mesum. Dilo shows thambodi. How many books are there on the table? There are 4 books on the table. How much sugar do we have? We have a bag of sugar in the cupboard. Ra ta mogi tio kueche mogi lengya so. How many books are there on the table? Ra ani chokse digangla tep khazus dos. There are 4 books on the table. And dela khazudu tep shidos. Ra and then ngazula chemakara khazus do la ra ngaransla ta nangla kejiro shiachna. We have a bag of sugar in the cupboard. Cupboard lana di chala shasa karsa dila. The meantime rang stabsa nang la gochin shasa do in the ya dila cupboard chira. Di nala ani karsa chimagara tebe khandos. Ra ta de tebe la chura bag lana ta chuju den le chura. Ta de ta du zambala 4 books la da books di kharera ngans thanga che yoro. Di tep shiche. Sugar led changatse mi gyo rangs. Chemakaran su changatse ma rangs. Ze yu gyo dre de ne ma che pyen chibu peji chidu sambala ko changatse ma ra. Kandi do changatse la bag of letter. Je tebe khang letter ta yana. Kare di tuma khang letter ne ki shiga. De dio che. Da huni peji tang do sambala ra changatse zama ko changarang 4 5 katna ti to. Da changatse mi gyo su kare chi jesa ro ko do luksa ro chi. De sometime che. Countable nouns are the names of things that we can count. Rata changatse yu means it in so mean chala zo gi mean res. Die career lan manzo gi changatse tu yu the two res. Pena 1 car, 2 books, 3 bags. Ra moda chik le da thep ni le da jo tebe sum le. They can be singular, a bag, 1 dog, or plural, 2 tables, 5 toys. Dinanga chakura. The countable nouns in so tangatse yidu sambala ko ani chitsi yung chore mangsi yung chor to was. Ra tanga yidu sambala chik yidu sambala a bag la chor was. Mangbu yidu sambala ni le mao yidu sambala ko ta mangsi kya urwa. 2 tables es kya kwache 5 toys le. Did is ra. Dinashi ala nyamdala samza 1 la ne durwa. 1 dog la or machi 1 dog's mi gwachra. The uncountable nouns are the names of things that we cannot count. Manzu khare uncountable nouns la di tangatse mi gyo min sitin so adin so di khare la na chala khashi gi min res ra. Da chala ji chala din so min res. Di khare we cannot count. Manzu tangatse madhu res. Pena baggage. Dinajigi rice, walk, ani silk, courage, patience, right? The baggage le di nganzo nam yu tebe la ko marta. Nganzo yu che le ji le da ta nganzo khalat. Pena nganzo nam thang ro samal baggage area lan le da tla sambala chik di kasa tebe khora la ma go che bag lan ma go che ra khora te chala khora kha jang nganzo yu che le ro ji mara nganzo la peji da chala la ro de lo ko chu ra. Ne rice la na dirwa nganzo ye de che de nganzo thang zi mya sa du samra be de ka ka na la ji yu na re ka na ji ne lus di chi korwa walk la ka le de ko min si cha wo te ko thang zi do ke de ma ra de na shi silk nganzo ye da da di re cha ji mi ra ko kare ko la mang zi mya che courage la na da so so ki sem shu la na di sa ra sem shu le da ko min si cha wo te ne ko mang zi nyung zi mya che sorry mang zi mya che
ra kalana kola thanga che yo marwa dine patience lana seba la ko ra seba go matla so means imbajla ko kare uncountable na se khores. These are things that we cannot count. We cannot say, I have one rice, I have a work to do. Ra. Dinzo chala nzula nganzo thanga tsiye yo mare nganzo dindi la chogo marta astila. Norta kya toa. I have a one rice la dindi la chogo mares. I have a work to do nga lega shi che yo lan le yo mares. Uncountable nouns are always singular. We cannot use a or an with them. Didi an nga ji chagorta. 그래 장가지에 미교든서 가뒤에 싱글러 레스 지치 레스라 이나간서 가르 페지 제 말에 아다 and led 페지 제요 말다 할라 라 I have some work to do 딜 데타다 데터 내가 같이 제요 I have work to do 네 디터 라 디디서라 지치 레라냐 아다 원네 딜레 말에라 디네가 차고다 Then uncountable nouns can be grouped together. Yeah, Tangaze Migyo means it in Zoya, Sopanala Nyamdo Shire Talar. Pena household items. Ra that Yana Kazukazu household items nanula. Household and Nang Chedo Kotura. Nang the Teo Yugi Jalalar. The Dinalan Eva Harere toothpaste, Kuinyam the Jatoa. Shoe polish. Toothpaste lana so much shoe polish lana kadati hamgo daregi ta kwa hamgo denzo darela ji lidons brush dariji ne washing powder tuchegi ani da ye powder lana shipshi la kodora da datla anzogi masune di tuchegi kauj liya serve le ya da serve lana koran company mi ji chaterwa di chaje dene food items kalai jalala na tisara kala da dewi jalala chopra items let dinashi rice sugar butter flour soup ra tadinge thangi gang da dishetis yadan noise ta kare uncountable nouns ne jo chokpa na le chole di a ni nyam to le de marta chokpa ye che le di sarwa din chokpa shi nga la ya che do ndi ki che le da pena saje gi chala na rice sugar butter flour soup led flour led atala kota ata karine yu chola atala zumada shipshi yegi den changma la ba dine dila materials lana da jupche gi chala den lida pena cloth to lo so che ra ngana special to lo de don so yana suje gi ta sa recha jili do dila recha dila materials ra dina materials na lo le career cloth rich tang chi dine silk kunje che leather kwa che wood lana pel che stone lana do che ra ta do ne li na do dia tholo rang ko ma do dia sobje shembala so ya ra chala khamba so ya da den dila ko ta jida materials na chi so ya gi chala jo ra tupche gi chala zo jo ra dila ko ta mangshi da ne bricks la so saba wood shingda cement 먼저 시멘트라는 먼저 컴버스에 이 제마도 리거다 디치 the liquids shisu nalola water milk petrol oil juice like in someone lechra travel items lana duju chekap la chala ko hedira luggage baggage the baggage ni ro chayusra money equipment peshata equipment lana chala ta lacha ro ko chura the next exercise 1D circle the countable nouns and underline the uncountable nouns. Countable nouns la circle kiya che, circle na gota kiya che, and uncountable nouns la kare wala thik thayanda. Ra thanga tse migyo la thik thay, thanga tse yugyo la gota kiya, basket tse yura gansu, thumbe dhanchila ra. Coffee la tse yura, children tse yura, rose, love, hill, rirta, thanga tse yura. Music, shade royandi ra yure yema top tikela in sometime while numla tanga che yure polish bangle lana pumun la kol taaj to di snow lana khang tanga che yure table chok che tanga che yure sugar windows ra de sama gela in ya chenda then you the which question will
you asked to borrow these things from your neighbors. Use the phrases in the box. Which questions ra? Shamgi tiwa khari keragi. Sorry. Which question will you ask to borrow things from your neighbors? Kerang kimje sane chala dinzo yare las. Tiwa khari kugire lar. Ra. Dati chizo dinzo tsuyi karsa tupshina yugyo dinzo piji chishos. Bena, can I borrow a dash dash ra? Da means ilay ra. Dinashi, can I borrow some? A le de changatse yugyo chiki shiro. Some le de changatse migyo dinzo la piji chirta. Dinashi, can I borrow n le de vowel sound na? Changatse yugyo the vowel sound na n piji shiro. Bena, can I borrow some sugar la choro? Ko sugar wa. Some le ko changatse yomarwa dige some la choro. Di paper di kare changatse yorala na yorwa. So, can I borrow a paper? Wala paper the nyungzi sha da koi. Papers la na mangzi na some paper la chore, two papers la karin ra. Diche. Some papers ra. Some paper. Peche di changatse yugyochi zishan disartanda ra. Dis to waya danga tanda khala na sheet le jira ya. Di changatse yugyochi. Paper le di material ro cha yugyo ra. Da ine tanda ans changatse yugyochi disar. Ine dash chira. Eraser da. Eraser di subche di changatse yugyo. So can I borrow a re and eraser chira. Sharpener chi ra. Can I borrow a sharpener chira. Dina shin salt di changatse yomara. Kan chire some salt leta. Shoe polish di changatse yomara. So can I have some shoes polish leta. Dijisara. Polish let shoe polish let ko utara di bodol chi la kisho machida hora. Chuye de la ko kishi yusra di ko di gare dinala khardo dina tsudwa uncountable tsudira. Dine SI sumba di right C for countable nouns and UC for uncountable nouns. The C the countable nouns la tisho, UC the uncountable nouns la tisho la. Pena tambodi. There are many chairs in this room. Ra. Many chairs la di ko mangsi gyare ko changatse yorwa. Tizan ko C chatter. We bought juice for the picnic. Chugi chedula onzugi juice new years. Juice di kharchaira. Children must reach school on time. Punzo laptala tudo joko yola ra punzo changatse yore yomare. We drink a lot of water in summer. Nzo summer la yakala chumamutung ores. Ra diladu chudi countable ra uncountable ra uncountable in a usage. The teachers in this school are very helpful. Lapta dinangi gigen zope robot the demba yores ra. Lazamala teachers the countable ra. We went to the store to buy some eggs. Eggs la de kajiso ko changatse yorwa. Ra changatse yigyo dule sam piju che yorta ya. Samsaya gile sam asam di changatse mi chi ko re sam di myach. Pencils are very blunt. Ra blunt la na karena. Shanyu dinzo karre ani blunt rishasra. Shanyu de changatse yorwa. Chizan ko countable chachi. Disara. Dine there is sand on the floor. Shela kasa shela ganla chemag dus. Chemad zo ani karya changatse yoro yomare tayarta. Da changatse mi gidun zo ma che kare singular na shagir wa. Oni che didi taje nyam de su tunda samtang na wa. Not having a sharp edge. Blunt lana tandadla se no membala ko da. Right. Shamna de zo yi shamna na chi. Shanyu de zo kare an se no me ba khashi legle doctor charo da. Dila blunt. Shiwadi complete these sentences with uncountable nouns. The first letter is given as a clue. Clue lana kare chote shayres. Si tangbodi de do F ta H ta M W din so kirana chote shayres. Taina kare kongore tsiru uncountable nouns ki kongurtas. Changatse mi gyogi minse so. Pena tangbodi we must spend our money wisely. Anasi pesha di pe subscription tangurta letter. Wisely lana pe namje demba jin tang ai jura. Dijin tang kore la pe jang de. The money di uncountable ra.
There were many different kinds of F on the table. Right. That the F dikari batot. There were many different kinds of F ne kutsugogi. Different kinds that chosegan la yodi gyogi F ne kutsugogi means it's there count changazemi gyoji korta. That dikari lena yasare. Different kinds of F ne kutsugos that dinga temasta different kinds of F on the table fruits the yimara fruits lana dimindo ale fruits lana yako different kinds of fruits le dipechi tanga zemi gyoin girta shindo le jurang fruits different kind of fruit countable or uncountable fruit different kinds of fruit layers ko kamanche kare dirisha uncountable ra thanga chem so fruits me ache fruit landish ra didisa she has thick long hair which she is very proud of morala career ta rimbu da thupu yores di moral pe pobachi res di yodra Sima drinks milk every morning. Milk the uncountable ra. Here the uncountable ra. Shobadawashi moma tongres. I have some water to finish. Sorry, water mata work ra. Malaga hashi ji that the karsa. Che yo la re to finish lana zo tan years. That and zo chu go yo la. I will come out to play later. Ma jela zimza yung la. They write the name of 6 uncountable nouns that you can see in your school. Dagiragi changa the uncountable noun jirastinga. Sa truktishta lashwa. Tulan on the tulam sorry tuladwa name of 6 uncountable. Dilan changa trutita on the ganya dakilansra. The gangla yunzo the tagi susu symbol the shimba tain to a tapshichitra. Then shimba tima to do in a gangla than so you couldn't so.